Oružja već je poslan u Srbiju i Bosnu. U Bosni i Hercegovini u vrednosti od 340 miliona dolara. Učinjeno je to navodno bez znanja i odobrenja Borisa Jelcina, jer kako se tvrdi, previranja u Rusiji ne omogućuju Jelcinu da sazna šta se stvarno zbiva. Na osnovu ove vesti otpočela je još jedna žestoka propagandna kampanja protiv Srbije, Jugoslavije i Srba u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan od najboljih proizvoda Rusije, Suhoj 27. U Rusiji pokušavaju da ga prodaju u svetu. Nekad je ovo bila velika tajna, međutim sad imamo i snimke iz kabine. Sada se to koristi za reklamiranje aviona. Rusi žele da povrate svoj deo na tržištu oružja. Kaže da im je teško, najviše zbog međunarodnih sankcija protiv njihovih bivših saveznika, kao što su i rekli Srbija. Je sada najcijenjeniji kupac. Mihajl Kalašnikov je također bio tamo. Inače, on je dizajner čuvenih pušaka koje po njemu nosi ime. U fabrici Kalašnikov u blizini Moskve svi se plaše za budućnost. Ukoliko ne bude većih narudžbi, 500.000 radnika u industriji odbrane već izgubilo svoj posao. Trgovci oružjem u Rusiji već su počeli da zakupljuju strane u novinama i nude sve od pešadijskih vozila do lansera ručnih granata. Rusija i Srbija potpisale su tajni ugovor o prodaji ruskog oružja Srbiji. To danas piše londonski Observer. Dio tog oružja već je poslan u Srbiju i Bosnu. Generali ruske armije, neki sjede i za ovim stolom i tajnih službi, sa Srbima su pregovarali u Rumunjskoj i Bugarskoj. Ugovor vrijednosti 360 milijuna dolara predviđa prodaju Srbiji lakih tenkova T-55, protuzrakoplovnih i proturaketnih raketa, među kojima je i točka dometa 120 km. Međutim, ovdje u Ministarstvu spoljnih poslova poriču da je došlo do tajnog sporazuma da se proda 345 miliona dolara vredno oružje Srbiji. I eto tako Boris Jelcin ne zna, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije demantuje, ali uzalud. Rusi isporučuju oružje Srbima. Tako piše londonski list Observer, tako informišu najmoćnije televizijske mreže Zapada i onda je to tako, pa makar i ne bilo tako. Jer ta vest treba da upozori svet, da preti opasnost, da se Rusija vrati svojoj staroj interesnoj sferi i da dolazi vreme zlokobnije Rusije, ako se ne pomogne da klimavi režim Borisa Jelcina ne uspostavi kontrolu nad događajima. Istovremeno, ovakvim vestima proširuje se fama da Srbima stiže oružje sa svih strana i da embargo nije embargo i da još više treba pojačati obruč oko Srbije, Jugoslavije i srpskih krajina. A da bi se to ostvarilo, dozvoljena su sva sredstva, pa čak i zloupotreba takozvane skrivene kamere. Tako nam obećava Kaden, možemo da dobijemo prvu mašinu. Sljedećeg dana dobijamo pismenu potvrdu o pristanku na saradnju. Pozicija 29, naša šifra za MiG-29. Realizacija moguća. Zahtevaju od nas da preciziramo naše želje u vezi sa tipom i opremom. Neupadljiv način transporta koji smo mi zahtevali također je izvodljiv. Polazimo od toga da će vas spomenute tačke podržati u vašim daljim nastojanjima. S prijateljskim pozdravom, Gerd Kaden. 60 raketa vazduh-zemlja, 40 raketa protiv neprijateljske avijacije. Što se tiče transporta do naših nalogodavaca u Jugoslaviji, Kaden preporučuje obične kontejnere i u njima demontirane delove aviona. Sve to treba da bude maskirano kao humanitarna pomoć. Prema rečima samog Kadena, ostatak obložiti pomoću ćebadi. Time možete da učinite veliku uslugu onim ljudima tamo.